Yezi. Hawe bafethu. Already for segcoshwe njalo siye neBowen namhlanje. Sona ready for iPhone. Ngazizalala pha namhlanje. Sona ready for iPhone. Silindelwe ziwe ezifresh zapha noma kanjani pha Emjondolo. emjondolo. Awe. Yozi fresh ezawini izithemse ngebhotile. Carry bag nebox eziyi4 ze Cape Style. Awe. Izobiroof namhlanje bafethu. Izobiroof. Mamela sizawulala pha namhlanje kaloku ufuna sibe neqhinga xa siya pha. Awe. Hlale pha wena ku drawing board. Jonga into zakho kakuhle. Thatha ipen ubhale phansi. Yabo. Mamela ke into endijongileyo mina ba thatha le 370 yakho. Idibane le 370 yami. Sihlabe pha ku Betway. Yabona basithe sifake pha uaviator kula plane. Ndiyayiqhuba ke la plane ngizunga nje. Ndiyayiqhuba la plane. Yabona pha safaka pha silinde kuyipha ko 2 times 3 times. Yabo mhlawumbe ngaseyipha ko 1 point or 2 point. Okay hayi Zayijika la 370 be 2 point. 370 yajika pha yobathi ukolala ko 2 point. Awe. Faka le mali yakho ngoku. Qala bakhabete yonke. La nzefaka yola 370. Apha le yam sifake pha ku Betway yonke. Awe. Jason. Sifake pha ku Betway. Iyo lingenayo pha kumbe. Fast uyayicofa ifoni. Awe kapitera dlalo kapitera ngibla bafethu. Ejimbe sevulekile no Betway. Ye handi ayidlala le plane. Hayi ngiyabona ngoku sabeda kuma 2 point ngohofu. Awe bachangura bafethu bachangura. 2 point. Bana nabalindi. Awuzwe lo yami hayi Sifumen. Hayi bomadoda. Kwenza kanjani? Hey noba ile phone le. Mizuzu kwenza kanjani bafethu? Phone le kwenza kanjani? Asanona kanjani ngokulo bafethu? Ale mali engathi zero ngokuthe ngathi not. Ayikho. Hayi madoda sawuthinga aba imkile le mali. 2 point. Imkile mali. 2 point bafethu. 2 point bafethu. Into lendibona. Hayi mizuzu. Akaba mama. Namabhati bafethu. Ngaba. Namabhati bafethu. Yezi. Ngiyolala mna. Sehlelayo madoda. Sekwezami ngoku. Yo sawuthinga abantwana. Yo. Sawuthinga abantwana. Mandihambe mna. Mandihambe. Wow.